کہ الیکٹرک لینے نہادہ دا کلدار سیو دو پیسہ گران کنگے حکومتی درخواست نیاما نیپرے دیما شکایتانی انبار لگے تا کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری و جماعت اسلامیہ ہم لینے نہادہ گیشی رد کتا سماعت پد نیفرے فیصلہ محفوظ کنک بتا حافظ سہیم الرحمان و گمان درشان کتا کہ اگا لین نہادہ مزید گیشی بتی گڑ جاور حال گیش نکیک باں نیپرے بنجائی حکومت درخواست سرا سے جتائی سیمائی ایڈجسٹمنٹ نیاما کراچی کے مالکانی واسطہ یک یونٹ لین دا کلدار سی دو پیسہ گران کنگے بابتا بنجائی حکومت درخواست سرا سماعت کتا عوامی سماعت کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نمائندہ تنویر باریہ گشتک کہ ماں لین گیش گران کنگے حکومتی درخواست رد کنی مالو گیشی بل ادا کت نہ کنا حافظ نہیم الرحمان گشتہ کہ لینے دوسری کنگا کے الیکٹرک اور اشی کارنا تھا وارا مالو کا میٹر جنگے لوڈ کتا بلے کے الیکٹرک میٹر جنگا ساڑی نہیں آیا ای ہم گشتہ کہ اگا مالوکانی سرا گیشی بار لڈک گڑا ماں کے الیکٹرک الاف FIR درج کنی وش نیوز کراچی۔